ضما وخش به بینر و حسکرین روژاوا تیوی خلک کنوج برنامه دوربین ام ایرو لپیشبری ونه جشن قربان لو پیروز به مخواست دوی جشن ده جشن قربان سردانا جهکی تایبتمندی کوی هیه از جشن قربان لوان پیروز بکم جبر وی که از هاتم وی داره گند جنوار تنه جن لوی داره دمینن جنن لوی داره بوین و اراده که خورد گندک آوا کرن گندک راست بناوی گنده لید هندر خوده او قاس تشتین باش فایده او قاس تکوشین و برخوادانی دوی گندی ده بویه دور ده جیانه که کومینال به هفره جیان دکن دایی کو جنن لوی داره تایبتمندی که آوا کرنه لی از دخوازم هرگلین وی تایبتمندی بناسم پیرجی جشن قربان لوا پیروز بکم کاب مربن حتی داویا خلکه دا که اون بهتر بناسن گند جنوار چی گنده و چی لید به بله بینرین ما جخوا مبری خدای گند جنوار وگه ما بحث کر ده جشن قربانه ده مخص خلق آمه یا دوربین تایبتمندی اکویه هیا ده ما گو ده جشن قربانه ده سردان چید بن اما مخص بریار خوبدن سردانا گند جنوار بکن ای دی جشن قربانه لوا پیروز بکن و امرو شوا بناسن جیان آوا به چه آواییه جشن قربانه لوی داره به چه آوایی در باسته به دم باش دم باشه جواب بخیر وادی سپاس چاوانن ام باشن جشن قربان لو پیروز به دست پیکه نباش فیروز به زور سپاس کام تناسب کن أنا بمسيومة خارج جاي ما كنت جنورم ده سبيك ده من هاي حياتي من يعني استعمل بيتي نياوم وده من ظلمة كبرج هاوجي نياوم ده ما قوتن زهات مجمع ولا قوتن كنت جنهاية يعني من زاني يعني جن شو يعني بخون أو دكان ببزل ظلم يعني خيدارات كن دردكن ده ما زهات ما كنت جنه يعني من قلق دايق دين من قلق كيف خوش بوم يعني دقو يعني ظلم نتاني إنه جد دايق بوم دياش واش يعني استبعد دايق بوم ودار بوم يعني وكي أبي من خوش أي بيركن من دخواس يعني مدري قابك من أبيت ومداركر يعني هاز قلق هنا ياش واش از قابي بيشت باش هذاكم وانا هاز بما ريباري قنشي تو بخوره و بریا گنده أري هاز بما ريباري قنت ويعني شيء أو با الكلمة سوي دايكا شيء يعني أو با أم ناو دكان أنا دايكا جزار باجوارا أم من الكاري ويدبن أم من دايكا بجدكن مثلا تشجماتي خاصن أم جبو دايكا أو دكان أنا بلا مال بحالوية يعني الدواء أو دكان مثلا خورني ما مثلا تشتي ماجي مثلا شيء أو با أم حميد دايك أم جيت هباب دبن يعني شيء أو يعني نوع دايما تشتم قد شينا مثلا تشاو دكان دايك حمي يعني شيء يعني أو با دايك حمي هباب دبن ويعني شيء يعني دايك يعني يك نيابي يك بخارة يعني كيش يعني أو با أم دياو دكان كم أبدا دكان همو بونه مال باتک أم بنيو كي مولباتك نها بيت حسم أزنا مولباتي خدمة يعني ساك مولباتي دغنا مولباتي خدا شوما نها زبر شوما يعني باشه ام بپرسن جشن قربانه به چه جشن گریدای جواکه به اون چاوا پیروز دکن ایجا تایبت نه هم شخم سردان آورد کنج با جشن قربانه اون چاوا پیروز دکن دمي أم دايك أم عيد دتي أم دايك حمي مثلا مول مال متكافنة أم عيد وانا فيروز دكن مثلا دو قربان خاطينا مشارجة دكن حمي دايك أم تبع بدأ دكن أم خورنا كهنا قال شيء دكن حمي دايك أم جيت هبدأ تخون أنا جانيفاني شهابن أم نيفاني خارج تبخات خوش بخورنا أم جاب دكن يعني بقول ده يعني قالك يعني
وكي دوي قال كيف خوشه وداره ودايك جي يعني تأوى خاطرنا جي وكي ملبات كينو وحسكرني يعني ون دوری قلبالغا باجارن ویدر تایبت مندیه که هیه چه جدابونا ویدش باجارش گنده دهنه؟ هذا دعم دارنا باجر مثلا ناجا مفسوكة هيا مثلا حفظة جاك يم دارن يعني تشين لازم با يعني ايه بهرم جندي خارات كان يعني تشي كي بسك باني خضر ترى بسيط بقى مش قاعد كان إنه دامي داود كان ما جو يعني سبادة عيدة جي أمي هيرو ما جو أمي دايكا بنهارن الباجر جبوت الشاكر نخاطشني خابو كان جبو من بحثا فکر با یعنی دما جشنا قربانه ون درن جبو گون و جبو خو يعني ون حمل آماده کاری خونی جشنه دکن ون چه دکرن ون چه حاضر دکن أنا دايكا من دارنا كابن دربا يعني مدرن دارنا كم جندي خاطة أم جندي خاطة يعني مشاكر يعني شوف أم جيد سلحمي أبدر ودنا أم عيدي خا أبدر في رزقن وخانك أوبا أم تبع أبدر خان خون حسك درن مالي خا یعنی چه چاندا گریدای جشنا قربانه به هگر جلبن شیرانی بن ون خو حاضر دکن سروی اساسی أري مساج مرة ما كان جاوش خراب كرن مساج حميد أي كرن يعني زركت شو كده حتى يمازن ما يجي جو حاضرتي وانا كرن وزاتري ما جو كن جاوي وانا كرن ما جو عيد يجي يعني حاضري خابكن يجيبوا أوي وانا وجا جي داوي كجامي دار كام رحلة كجهاية داوي كامي حمي جدي سامي جشتي تبع دار وجبوا أمي دسا وك رحلة كي وخارنا كدارك وأمي دسا باقي نقول تخو باشه سازی گل وی داره بهتری خود چنه یعنی ام بیش ناوند وی داره یکون بخوا ریوبریا وی داره جیت کن بخو كمني ما يعني أو مثلا بين إيه زاروكا هيا إيه جوانا هيا يعني شيء أول دايكي ما تدابدكن يعني فانا خوندا يدر يعني زماني مثلا زماني كردي جام دبن نها ما زماني كردي سكنة دي أنا جبو عيد كاتا ما بيني ويدين دايك شيء يعني كوري خبر داهم دكن أم باكي رباتير كن يعني كوري باري أم كوري خبر داهم دكن ها طب حسب کومینا زاروکا کن زاروک تید چه پروردید بینن ولا نه داود كان زارك بتشوكن يعني نايز قال لك مازن بس جواني ما أريد ساون هاجي كمني خضراني كنا بس دعمي زفستاني داود دار مدرسة أو ندان دربة خوينا بس نهاي زارك ما قال لك تشوكن يعني خاندا نزانه تقول ویدا پر خوشه أنا لی زحمتین هن وندکشینن نو تزحمت تنايا تو زحمتین تنه تزحمت تنايا قال لك يبقى اشتبه زور سپاس مالا تا واسط خوش ساتشابو تم باش باش بخيراتنا زور سپاس کم تناس بکن نابي من ياسمين أحمد از بخوج عفرينم سرجاوا بريز ياسمين دست بيكي ججنا قرباني اللي بيروز به بخواست ده ججنه ده سردانا وبکن تایبت مندیه که بدن گند جنوار تو بخوا کاری تل لگند چیه؟ عم سباس دكن عم بهاتني واجي عم بقلكي كيف خاشنا وعم جي دجنوا بيروز دكن از بخو بومشاش سال از لگندی جنوار از لدرجه عندكم از بخو بردفكي گندمه از و سه هاولی مجي مروهاي عم بهافدرون چور کار خباتی گند هم دکن پلان سازی خو عم هر هیوار چه دکن مثلا چه کار هبه بیوان هبن عم چاوا مثلا عم لهف پروا دکن کاری خو لبداره یعنی گوری وی سیستمی نو سیستمی که گنده ما هیا ذات انها امی جنوبو امی یعنی وی بین الزمان انه جدس بيك دو هاف گند چاوا هوت آبا کرن و ارماجی وی گندی چبو یعنی امی وانا یک امی جوارا یعنی امی بین الزمان كرم يعني أنا أمبيشن آوا كرنا جندة أمبيشن بحث إرادة يا جنيه شقاسي هبو حتى أمبيشن نافند لفيدري هنا يعني زمينم باجارك مو صادي تيمه باجارك هندري جندية بنافند خو بسازين خو بحمو احتياجين خو
ذاتاً بخو بری هف گند وری آوا کرن ده پرتوکی سروکی ما جن و مالبات ده وردو بشک دوی دا هبو مثلا نرخاندنی خو وقتی دما سروکی ما دکر بحث دکر دگو دخون خیالی مدو مثلا از دخوازم باجاری که ای جنا هبه مثلا جن بخو خبره و به جن بخو بخودی اراده به هز به خواستکی خو هبه خو پیش خینن یعنی وک خیالی کی جبو ریبرتی هبو هف خیالوجی پیک هات یعنی دفردو پیکات گندی جنوار هات آوا کرن هاوجی مثلا سر ارمانج انو جن لبداری چوا انو خود وی جید خو ببینی چوا خو ناس بکی چوا خو پرورده بکی وک جن مثلا چوا جیان کی کومینال بداری جیان بکی هاو ولد خو بهاب درو نه انو تفریقه هبه مثلا رغم انه وقو مثلا دفردو پیکاتی مثلا عرب جهان کرد جهان یزیدی جهان علوی جهان درزی جهان یعنی ام حمول بداری مثلا جیانی که کاملا ام جیان دکن بهاب درو تفرق جدا بین تنای دما وقتی عیدی کی چه دبی ام بهاب درو عیدی خود دکن شو بحث عيدي بكن ججنا قرباني ونشاوا فيروجي بيروز دكن ونشاوا چالاكي وچنه چاندا و چاواي دندري گند بخوده یعنی ام جی وک مثلا جواکی مثلا وقتی دما عیدی مثلا ام وک مگویا جیانی که کاملا مثلا دما مثلا عیدی ام جل ام دکرن ام بهاب درو ام جلی خود دکرن بهاب درو ام شاکری خوی عیدی دکرن ام قربانی خو ام شارجه دکن روزی عیدی مثلا سبی عیدی ام دچن شهید لکی بهاب درو ام خوردی خو روزی عیدی ام چه دکن حسا ام بهاب درو ردنن یعنی کیف خوشی کی پر خوش حسا آن در باز بیل سرما یعنی وی شکلی پرانی ام در باز دکن و نه تنها هف عید وقت مگویا حمی عید دم وقتی عیدی ازیدیوتی ام بویجی مشارکت دکن مثلا ام هیکو دکالینن ام رنگ دکن ام دچن عیدی مثلا ام لفداریجی عید چه دکن یعنی بگیشتی مثلا وسا جیانی کی پر وسانا راحت و خوش و کیف خوشی ام در باز دکن بداره بله يعني ايش قافز درباسي گند بومه از بینم كيف خوشي سروي واجنا هي جنين لقول في داري چه طيبت مديه گند جنواره حتى قولوا خوشبون ولو كيف خوشي راحتي از ابنا بكم برحتي كي قول گند بينن چه جدابونا گند جنوار گند دن جباجاران نها چه فرقی چما مثلا جنی ای بداری برحتی مثلا کیف خوشی کو سهانا لورجیان دکی هاوجی صدام مثلا دما وقتی کاری کل پیشی وی به زخت سر وی نینه مثلا بیجن تشتی کی جباری سر وی نینه هاوجن مثلا لوداری بخواسته کی خو وی کاری دکی وقتی وی کاری دکی بحث کرن دکی وقتی مارو کاری کی بحث کرن بکی طبعا یعنی هاو کور هم بسر دکی و هم جی مثلا دوی کاری دو مثلا مارو ام پر کیف خوش نجی نه چما ام کیف خوش نده کاردا مثلا از تنی باری گران لسر متنای حوالی من باری گران سر بیت نه مثلا چه کار ورده هبه چه هبه ام به هفدر کاری خود کن یعنی مینک ابیجم نه بری عیده مثلا ام حمو مثلا ملاجی تعزیلی خود کن نه مثلا ام نو بیجم والله هر کس ما تعزیلی مالی خود بکن نه ام کوم دبن ام یوار پلان سازی خود چه دکن گوری وانو روزی دن ام موسا بدوره دکاون مالو ام به هفدر علی کرد بن روزی که دو روزه ام تعزیلی خود حمو خلاص دکن یعنی میزاک دورده هف کور یعنی نه واستاندنه تهیز دکی و نه مثلا عاجز بونجی چه دبی مثلا هنگ دارن خورن چه دکن هنگ دارن کار دکن وسب کیف خوشی بحث کردن یعنی وقت ام بیشن چوا مالباتک ده هندری وی گندی مالباتک جیان دکی مثلا خشک به هفدر وسا دایک به هفدر یعنی عینی وی بازی ام جیان دکن مثلا خورنی ما به هفدر کاری ما به هفدر مثلا نقاشی کی ما هبسا يعني بشكل عام ام بيجن يعني براني جاني ما اولوي سبي حيا يواري ام بهفدرو ام جاني بريز ياسمين يعني شخوا جيان بيوستي بقالك تشتا هي حتى جو تدبارا جيانا خو بك ون چاوا دبارا خو دكن ون آلية آبوريده ون چاوا يعني جيانا خو دوان دكن نها علي أبوري مثلا هاف جند مثلا كما اللي بداري أفابو هاف جند مثلا وقت دم على عرض جارين دقتن أم دخوازن آخي سور هبه وبير هبه بيري آبه هبه نها بآخي ما يسور بداري برخوش جبو زراعته جبو چاندني عرضي ما هي أم چاندني خودكن مثلا جانما جها فول يعني بشكل عام ده موسمي هافين تشهبي عم دچينن اي زبستاني تشهبي عم دچينن وام برهامي خورودكن في برهامي دو ام قسمي كي دهلن صالي وري قسمي دنجي ام لهف
پروا دکن ام مصروف خود دردخن و عینی وقتی مثلا هر دایکی که لبر داری خو چاندینی خوشی دیگه هم از زبستانه هم ای هاوینی آنها ما دست به ای چاندینی هاوینی کری ام خضرا و زبزه و در مگه حاضر کری ما چاندی جبوی مثلا ته احتیاجی ما جبو در وطنینه يعني بيجن هاف مصروفي زيادة وأم بپرا وبدار وبيتشتي يعني هاف زيادة نينه چما أم ويتشتي بدستي خو أم دچينن يعني هم أري راسته أم كددن بس أما آلي كده وقت ما رو كدي كي بده ووقت برهم جي درد كبه مثلا هم مثلا طعمي وي خوش هم باقش آلي تندرستي جبو زارو كيما جبو داي كيما وتشتي كي وقت ما رو راسي جي كد بده طعمي وي پر جوداي بهتری جنین بری خوددن جنوار سدم چه نبرز یاسمین نها بهتری جنی کو بر خود ده جنوار يعني جن وقت دربازي في لازم بخوستاكي خوبه نها اما جوري سيستمي ما جنوار تشوايه مثلا جني كي وقت دربازي لجن ببي ما هكي ميفان الجامعة دفي مهيدو مثلا وقت به تعارف چه دبی مثلا دایکو ناستکی گن ناستکی سیستمی گن ناستکی مثلا عجبا کاری به مثلا ورجیان بکی گوری قوانینی گن سیستمی گن جبر وقت مگویا سیستمی ورچوای مثلا نه انه والله از تنه مالی خودورینم از بجم ایشی مبکسی تنه سیستمی گن دیما ام جیان که کومنال به حضور جیان کن هنا كان فيتشتي نكارن قبول كان زحماتي دبينن بشتي ما هاكي بليارد دن دبيجن ام نكارن ام دار كابن جوگن خوستاكي خويب خوستاكي خوتي و خوستاكي خوجين در دكابي زور سپاس کیف خوش بون تو بو میوانا برنامه همه تگلک آگاهی جی مرا پار وکرن زور سپاس ام جي پر كيف خوش بون بهاتني و ام جي سپاسي وادكن سرچاوا برز یاسمین اف ناوندا کار دستانه لنا گوند جنوار تدکار بحثا به ناونده بک بله هاف جي كاري دسته بداره کار خباتی کول بداره دمشه ام بداره مثلا هیوار پلان سازی مدو مثلا روزی 2 ساعت ام دایک همو بگشتی و جوانی ماجی ام لبداره کوم دبن ام کاری دست ام چه دکن هف کاری دست جی مثلا نه تانی مثلا انه ام رودن شخور مثلا تسلا دبن یا مثلا ام تشنا دار دخندر نه مثلا هف جی وقت به ارمانجی که خو های مثلا هاو جی مثلا دفردو ام دیسو ام ودگارن چاندی خوی بره مثلا چاندی دایک ما چاوا بره مثلا دمال دوسا هاولت خو جيرانت خو کوم دبون سوف چه دکرن کاری دست چه دکرن وسا جواک خوش چه دبو ام دخوازن دیسو وگارینن اف چه کار دستان تدکارش مر بحث بکه مثلا بداري براني ام علاقات چه دکن جبو دیوارا مثلا بازنگو هری زیده ام چه دکن کاری موریک هنه کاری سوف هاي بداري مثلا جبو زبستان کوم هنه لفوحه هنه چانتا هنه مثلا براني ام تشتي كابنر ام چه دکن ام ودگارینن پروسا اونا تشتت ما دعاج بینن پر حز دکن و مثلا دفردو هفجی آلی آبوری هفجی آلی کاری مده به مثلا وقتی دما ام تشتی خود فروشن ام جی وی پری مثلا ام دنوف خدا ام مثلا شخور پروژه کی بچوک یا مثلا دیاری جدایی کرو کچ کرو ام دکرن بوم مناسبه کی دشتکی هفجی وقت آلی کاری نی مارو چه به بله برز یاسمین یعنی انا اف کار دستان یه دایکانه لوی داره فیربونیان بره يعني ام بيجن آلية كار دستان ده ام بيجن جهادي بون ناهن دايكي ما اي عمر مازن هنا هاو بخو باري زانن كاري مثلا سوف ودا زانن بكن ومثلا دايكي دنجي اي كتاب لي دبي هاوجي مثلا كلاك رودني فير دبي تشاوا تشيدكي ربازي وي تشاوا دار ومثلا هنك جي هان مثلا بريكي انترنت يجي مثلا وقت بازنج توق دار تشتد وانا بريكي انترنت يجي مثلا هدي فير دبن وشخور موديلات واشكال دار دخن بله زور سپاس دسته و صاحبه سپاس دکن سر چاویو
جی مبر خدا ناوندا ژنولوژیا گوند جنوار ناوندا ژنولوژی و گوند جنوار گلکی به هفگری دایه به وک ناو جی لیم تخوازن بهتر بناسن ناوندا ژنولوژی کارو خبات وی لگوند جنوار به چه آواییه نها امی بهتر آگاهیان بدن و دم باش دم باش اون چاوانن باشن سپاس کن جشن قربان لو پیروز به دست بکی دواجی پیروز بی و حموت باشن ما جی پیروز بی زور سپاس کم ناوی تناس بکن و کاریده علي عثمان کار من اندام نوند ژنولوژی لجنوار برز علی امجوی که دست بکن یعنی تبخوا ناوندا ژنولوژی رو بری ناوندایی جی کارو خباتی ونی وک ناوندا ژنولوژی چی الوی داری نه نوند ژنولوژی تایبت من دیو مثلا کاروید یک دالی لکولین دالی پرورده کردن یعنی هم پرورده کردن اندام ور هم پرورده کردن جنن گوند لکولین شرکن کولین شخصی وقتی دیجی کار مج یعنی هیا یعنی تدی ام گوند جنوارن فطبیعی ام طبیعی کار گوند جدبن بدایی کارو هنتم دم کار گربه پیوستی گربه امون رو علی کار دبن گل گوند ام آفدن یعنی اجاک مثلا کارک ما جبر بخوازای و ژنولوژی و جنو يعني نابي ام خزايا فيجنات انغريدون دالي كي دوجي يعني هم دالي گوندو هن پرورده کرنه دو هف كل مل بدريه بله یعنی ام بیجن انها اون لگوند جشن قربانه اون چوا پیروز دکن يعني دايك بقشتي بهفدرو مثلا روجي قرباني بهفدرو درد كابن بهفدرو بيروز كان بزاروكو او بن شاد بن يعني وك تشاوا المولبات الجواكي بيروزي بالفرجي يعني عيني رباز جيتي او كرن از بینم هفیوینه خواست بکره چیت کم چه جنک الوی داره کیف خوشه دولکنه چه طیبت من دیا وی داره هیا حتی ولو کیف خوشی بواره هیا امید بين جنوار يعني جي ورا جني جن الفرجي عندك كان جب جن الفرهبون خناس زكي خناس زكي بخوزاي مثلا الفر بنرة الداركي بنرة دار تارو دكان يعني خوزاي تكلي إنسان خوزاي بهفدره وك خوشيك أباركي رنج هنا هتشتي هيا شخص إنسان عاجز بس دم خوزاي دبني رح دبي يعني بنر جواك دمك كيف خوش بندارن زوزانا أما جن الفر بخو هرتم زوزانينا نها ون دوری قربارغینه ون دوری باجارن ون دوری گندان افنا به زحمتی آستانگ جواره نا عربة هنا شو ما قصدك جيبه نا يعني بيوستيك أدايك هابي بيوستيك ما هابي أم دارن كاري خوشي دكن يعني حتى تكلمة بجند الدردور مرة برد نافند جنولوجيا يعني نا تاني دجندويا يعني جند الدردور رو تكلي هيا باجر رو تكلي هيا أبدا مشكلة يعني وين جيش تنفر نوايا ون آلی آبوری ده ون دبارا جیانا خو چاوات کن يعني أبوري جند بخده بلكي متنها تأوكر تا بهواروجي نقاش كر وسرفي علي دو يعني هم يك چاندني واه هو جيا تشتي ما چانديه سرفي علي دو جياني خواو دكن دالي كي دو مثلا كار داس دايك دكن اف جيش دبي مثلا علي تشتن ابريه گوند هيا دكهوي خدمتي دايك كد گوند بداري چقا گریدانا و بهور هیل وی داری هرتم يعني دقبتق كلي بهفدر جيان كرنا يعني حرب ما كاسك هم خصوصياتي وتي باراستن هم جانك بهفدر كومينالتي جيان كرن هم دميك ايش كي جان دكي ام كيف خوشي كي جان دكي جي در دور خو هر جنك بدار بهفدر جي كوم دبن بهفدر جي او دكن بروا دكن باشه زاروک جیل وی داری هنه روشا زاروکا چیه روشي زاروك بدار ايه هري جرين جامع يعني روشي زاروكو ايه هري زيادة مرو بون دفكري بروجي ون دفكري برنامج ون دفكري پرورده ون که چوا مثلا سیستمی ون جیان کرده سیستمی ون داری همو آلیا دو زیاده يعني که زاروكو بن جوان بنجي جبر جوان جینها ایوان هیا هر تن برنامج ون چه دبند بداره دگوندو بله زور سپاس جارا کدن جشن و پیروز به واجب روز به اهلا وسهلا بله بینر ما جخوا دما سردانا گوند جنوار ناوند کو لگوند جی ناوندا جوانا
مثلا دانا جوانا جكر داكو ام ججنا قرباني لواجي بيروز بكن و ايدي ام كارو خباتين وان جيانا وان لگند بچاوائيه دست بيكي جوانن هيجا جوانن جن لگند ام واناس بكن دم باش دم باش ام تناس بكن أبين تمانية مجي بازدي ناوي من إلهام 8 مجي 12 ناوي من أحلام 8 مجي 14 ام جمتا دست بكن افين تجي بخوا جناك جوان لفي دريه دست بكي جاجنا قرباني لو بيروز با هون وكا جوان جن ون ججنا خوا لفي دري تشوا بيروز دكن ون حاضرتي خوا تشوا دكن ون امادكاريا خوا تشوا دكن دست بيك جشنا وجي بيروز بي اما وقت جنين جوان ام دست بيك ام اجبو كوميني ام حاضر دكن يعني ام شاكرة او دكن ام دكن شهيد لكي و بيش تيوي ام يعني دي جيفن ام هفدوكم دبن بش رام ججني خوا بهفدو را دكن لفي دري تو كي لفي درين الجندي جنوار ازو دايك اخوا تو دايكاتنا تمنيتا تشقاسه بازده لفي دري تنافندا جوانا جيب خوا كارو خباتي تهي تش كاري تلفريه کارو خباتی من ده جوانا ده هنره چند هنر ام پرورده دبینن و پرتوخانه ام دخینین جو آنا جی دبستان خلاص بویه يعني ام پرورده رکاندین جی همدم ام دبین باشه يعني ام پرورده گون دبینن لفي دري ون چقاسي سوده جي دگرن ام باس وده دیگرن يعني اما بخار ارمانجه ما ام خو پرورده بکن ام خوناس بکن کسایت خوناس بکن و ام در دور خوجی ناس بکن ام ون چه پرتوكات خوينا برتوكي يعني آثارك دخينة باشه بري خوب دمتا يعني از تشتكي بيجم ججنا قرباني حر جوان دبيجا برنگكي از بيروز بكم كيف خوشيا خو ديار بكم تتشلو تفكره دي ججنا قرباني ده تلفيدري تتفكره چقاسي تكاره كيف خوشيا خو ديار بكه تججنا قرباني چوال فيدري درباس مثلا ام بيجن كيف خوشي خوا درباس بكن ام بهفدورة خوكم بكن وهر جشني گنده در دورة خوا بكن و همان دمي ام جوان بخوا جشني خو بكن و ورن كوميني كيف خوش بن و رنگه كي كو دولة مدى هي ام درباسي اولا كي ديني بكن شبركو هر يعني هر اولك رنگه كيوي هي كو ام بهفرجي يعني خوان دكاره طرفي چنداي رفع حشته الكو داريت خوينا لقرماني باشه يعني بيجن الجند شخصي من راحتي بينن وك جوانا وقت جوانا يعني دما يعني جواني درفة ام ببينن نوك من يعني وان ببينه ورن يعني هاتنا گنده كوما هاتنا گنده يعني تلفونات دسته وانده و دماد بيجين امي مزن بفن وي بافيما وصابك وي بافيما وصابك يعني هين ذهنيات بالاوان دايكو وي اف بيشارو جوان وي وصاب الفي الجند تآزاته تشخاصي يعني ما بحث كر مسألة جدابونا جند جالية باجاران جالية قلبارغي ونشواد بين مثلا ذهنيتنا ام بآزادي خو دد ناسين يعني مثلا از اولك از ديمه يعني دبيجن اولي از دي جرك تنبكن يعني از هاتن فير من اولا خو ناسكر من كساياتا خو ناسكر بله جارك تنججنا تبيروز صاحبي بين قلته يعني از ببرسم تجي بخوال فيدرين نافندا جوانايه بهتر كارو خباتي تا دكيجان آلي ديه دەستپێکی جژناوەژی پیرۆز بێ ئێمە ئەس ڕێبەبەریا جوانامێ ئەمژی 6 ئەندام لەوێ دەکێنێ کار و خەباتێمە سەعەت ئەم عیار دەکەن ئەم تێن کارێ دەستا چێتکە ئەم پەروەردەی خۆ دبینن ئەم چاند هونەر ئەم دبینن سەر تەمبورێ دەربەکێ عربانێ ئەم هەر تشتی دبینن چقاسي اون راحتية الجند جنوار دبينن يعني اون بيرين چقاسي بيشكتن دو دا چه دبه gelek pêşketin çê dibe em rehetiya xwe em nas dikin û gundê ji nor azadiyek e. دا آزادية كالفي داري دبينه باشه دا آلية ججنه دا تچت كد ججنا قربانه ده Destpêkê em diherin şehîdlikê piştî em tên em hazirtiya xwe dikin em derdkevin gund hemû em cejnê dayika jî pîroz dikin û pişt wê jî em tên komîna ciwana
ام پیروزی دکن و ام دارن کمینا زاروکا جی و پیشتو ام دارن گنده در دور. الفيدري يعني نها اونجي ام بيجن چند سالي والفيدري تشيبونا لگند بو 6 سال. 6 سالي تت الفيدري يعني افش سالي قوتي در باس وتا چه زحمتي كشاند زحمتي متشتك نكشان جبر كو ام دروي باجارن و برخوش يعني مزهنيات من نكشان تشتك. بله زور سپاس جبوه جارا کدن ججناوه پیروز به بهویمه گو جیانک خوش و سرکفتی و با آزادی و گو نهاون جیان دکن و پیش روژه خوش و گشل پیشیاوه به زور سپاس جبوه بله بینرین ماش خوانه هاجی مبری خداییه کومینا زاروکان لگنده جنوار گلوه داری زاروک پرورده یا خود بینن ما مسته واجین حال گلمه کام بنرم به زاروک چه فرد بن برنامه یا به چه آواییه دم باش هلا سرچاوة کام تناس بکن نافين بريطان سرجابا ما مسته بریتان برنامه وین یش بو زاروکا ون چه دکن لوه داری تسبيك من ساعة 7:00 حتى ساعة 5 تسبيكي صماني كورتي تتمون وبشرة طشتي تخن وساعدك لستين يعني تجن تليسين وساعدك تلسو مثلا فيلم أو تشتك ناي مستكن وساعتي خوات شي هيم مثلا ساعدك تساعد خوكرن يعني أو چند زاروکی وهن لوه داری حاليا انها تشر بري هيا بس اما تشون هماني واج خاصة عمري واج خاصة مثلا صالك هبو اي تو اس اتش ار اي بنش اشاش حسب لما تنفيدا بحسكرنتين يعني جه كوميني زاروكان حسكرن بوارا تشيد به حسدكن فيداري هذه كلك لما يعني كومي يعني توام خلاص تبي بس بيش ما مثلا بيش المالي يعني بيش ما نخص بيش ما هرتم البدرين يعني كلك كيف خوش من البدري حاسكن زور سپاس مالا داوا جاردن ججنا و پیروز به على سرچابا مرحبا جوره أهلين دم باش دم الصغبة ون چاوانه باشن انت ناس بكن أنا بم زينبة زينب زينب تلقونتي جنوار اف خاصية تلفرة تقريبا بشش ما حفت ما برم بداري ما باشا تشد كل فيداري كاريتا چيه كوري مبازة از ددوشم دار دكم وهاف يعني وشوفوني ما هانا دارم بارسبه ونيرو وهيفوري ون چه فايدت كن إن شير عند بن عند دوش عند بن قند دوكي قند بپارو دكرن وخور پانير كموس كندار وپارنوجي دي كافن صندوقي قند يعني تشتق لازم بدار تسليحات دار يعني قند معني بيتشي كندار فيتوني ون چه خاصية حتى لفي القندي جنوار پر خوش قند جنوار يعني پر مارو بيني مارو تيدار مارو واد حسي دار ومعني چه جوده هیاویش گنده دن جباجاره يعني فرجي خوش ترى ودار يعني حرتشتكي خوش بيني مارو قنت دار طبيعات جقولو جبيز حرتشتكي يعني والزراعات حرتشتكي يعني پر خوش فر دار يعني چه سدن بوده بری خدا گنده جنوار مش حسكر ازوتا
تنه حسكرن اری حسکرن هوا حسکرن گیدکه اکی هفلتیونه باشه. پرخوشه تا بحث باز جكرش خو ججنا قربانية لو بيروز اری به واجی پوریز به در ويت صعبة زور سباس به. ون ججنا قرباني ده هم باز جي هنا هم عليه. وكيدن ون چه حاضرتيات كن ون آماده كاريات كن ون چت كن حضری خو ما عیده کری روی سبه عیده معناه ان هرن سر تربیش هایده بفتلن ان جارجه کن و عیده خو بکن ون باز شرجي دكن اری ون چت كن جي اشترى ام به هفر گشتی دخون ویتینیانه يعني او دماغون شرجي دكن تنج گونده جنواره جواره خور اری جماره یانه انگی تواف یعنی چه دکن دخون خورن گشتی لفي دارين بيجن چقاسي گريدانا و بهف هي حسكرن حسکرم پر های رندم به هفر کاری خو گی به هفر دکن جدا جدا یعنی به هفر گشتی کار کبه دای گشتی ان تواف دبن به هفرت نکه تعزیله اجلو انگی تواف بین در یعنی ما به هفر گشش در هر کار کم بکن به هفر خورم به گی به هفر یعنی سوق بی انگی به هفرتین در تا بحثا خوشبونا گونده جنوار كر چه تايبت منديا گونده جنوار هي چه تشتن خوش دوی داري هنا تدعجبينه گل چه پر خوش یعنی بازار بینی مرنات در ور پر خوش بینی مرات در جبو ججنا قرباني تبخاز گوتنا كداوي بيجن ساق به يعني پر ایدم برکیا به و ای گشتیا و بالذات ای ماو عفرین بسلمت گشتن ولتی خو گشتن بازار خو و ملتی ماو عفرین ایدی خو گیام برکیا به و پیروز به بله زور سپاس ساق مالتا به بله بینر الماج خو گرامه لگونده جنوار بردوامه هر گرامه بورده چه ام جهنا ده کشف دکن ده گونده جنوار ده نها جی مبری خدا ناوندا تندرستیه جه تداوی کرنه کو کسی گو بری خود بدن ویده نخوشت کون ایدی ویده رجی ناوندا تندرستیه هیه کو خزمتا جنن دایکن کو دهندره گونده جنوار ده جیان دکن نها جی بر پرسا ناوندا تندرستی برای دا کن بهتر بناسن کارو خبات وی ناونده بچاوایه دم باش دم باشن چاوانه باش مرساهم دست پیکی ججنا قربان لو پیروز به اهلا وسهلا الوجه بيروز به زور سپاس ام تناس بکن کارو خبات تا چیه نافي من دلالة از اف 7 سال الفيدريجي عندكم طبي خزاي مثلا يعني بر أواهي يعني بر يعني هر مالته هي يعني وأف نخوشيا يعني أف درمانة إيه زودة يعني إيه دايكي مد يعني دسبيكي دبوي كارداني يعني دما قوا نخوشت كتين تختاري وكيني تنبو في أواهي داني يعني تلفيدري بحثا بيتر اف درمان خوزایی ونددن کسی گونه خوشت کون أري وقت چه الفيدري هنن يعني بيجن ميناك يعني وك في دري قرتشك ب إيه زركت كذا إيه قاتشكت كذا مثلا إيه انتهاب تكذا بيت هبه مثلا هناك كوا فقر الدم بوان بجيج دبه إيكو عصب دنيجي وان دبه إيه دوالي دنيجي وان دبه إيكو مثلا جنيكو حبكي مثلا توبلا قلوبه أم درمان دن زعيف دك إيه مع ديوان جو انتهاب تدبه إيه مع ديكو قرحة تدبه يعني هر أوهي كيجان يعني هر بشك نخوشي تجمع نخوشي وان جدا يعني نوك هذا مثلا تحسس كفلا شيء واند شبر بيها يعني أم درمان حاضرت كنت شيء تكن وهنا جي شدر وجي تعرفوني ديدن ما دبي أم في رنجي أم نخوش مثلا بوي هاوي درمي تشتكم شو عندشين يعني نتني إيه جوندي جنوار درمينه دوريجي وإيش درويجي جوا فايدتكن
اره تین وی درش بو تداوی ببین اره جانا جي هناك جي كان حب جين هاتو بو جمع مواد علمان مثلا زيتي جي تشيتكم زيتا أصين يعني مثلا وك رشرشكي وبزر كتان وانا تشيتكم زيتون جبو مساجي افدر ما نقولوا يعني انجام اوي فايده جيد بون رحد بون يا مراجعة هي مثلا ايه تيجا من دهر دما قواس صاغنا بوتيجا من اديسا درمان اكي ديدم ازدف جبا حتى قصاغ بفيان تجي بخوال گوندي جنوار دمينه جيانا في دري تشواد بينه حفت صالح من يعني اسلفي قندي ما برخوش يعني قندك يعني چه قاسي گريدانا وبهويون لفي دري قرينا ما قالك يعني نوقو ايش دربي مثلا امتم بافران يعني كوملان تم بافران كاردكن بافران خارني دخون بافران دمشين باش انهاجيش خو ججنا قرباني ججنا قرباني ونچاوا بيروز دكين ونچاوا في روجي درباز دكين ججنا قرباني اما جمع ام مثلا تشتاتني ام شارجي دكن ام ناكن عيد ام دهارن مثلا الفيدري ام دهارن بيروز دكن بس شارجي دكن بري بياوي ام دهارن جلا دكرن غرادي عيدي دكرن يعني ام يعني جيانا كنورمال وقت الباجو عادي ورا مجيان كنان قلتنا كداوي تبخواز ببيجة دي ججنا قرباني ده از قلتنا داوي ججنا ملتي مكشا بيروز دكم وإن شاء الله جشنك خوش تميم ببين كيف خوشي بله زور سپاس مالتا و ساعت خوش أهلا وسهلا سجاو بله بینرین ما بوی اوایی بو ایدی ام دکیجن داویا خلق خو یا برنامه دوربین کو مسردانا گوند جنوار کر راسیل وی داره ام پر کیف خوش بون ما پر تشتن خوش و بالکیش دیتن ما خواست ام بوارجی پارو بکن دا کن ببینرن به اف گوند بویا راست بناف گونده لید هندر خوده بجیانا کومینال به چاوا به هفره به حسکرن میناکه که جیانا که خوش جیانا که آزاد و جیانا که دموکراسی سپاس گوما تماشکر حتی خلقه کدن بمینند خیر و خوشیده